بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Magdurunggo-dunggo na kita niyo pahinapusan sin Abhath Hamadat Ulumil Quran. Pagpuas ini dua rakumanin pangadjiun amunain qiraat al-ashar iban sin jam'ul Quran. Murah-murahan insyaallah taala makakaus-gausan taufiqan kita ni sin Allah taala makaubos pangadjian ha ulum al-Quran. In pangadjiun na to hamahapon ini piagahawal-hawalan sing kamatauran ingkay banandeng kanyo hati kuyam panyo pakarunguan amin pagtagon al-ahrufu as-sab'ah. Al-ahruf as-sab'ah inatisin al-ahruf jama' sin harf at ini batang as-sab'ah pito at iniya mo impito batang basahan sin Quran. Tamam? Panagnaan pa baitan ta nakamuasal bat kamuri malingo magsalalo in parakala in ahrufu as-sab'ah bidda ibansin al-qira'at as-sab'ah. In qira'at as-sab'ah mumpito basahan maka tanyo rin insyaallah susungon paglingkod-lingkod. In ahrufu as-sab'ah dugaing ibansin al-qira'at as-sab'ah mumpito basahan. Kaibanan al-qira'at al-ashar ang po basahan. Magpakarog kita nyo long ni masya Allah nakalong na ijazah Quran ang po basahan. Ninang po basahan iban sin ahrufu sab'ah hambuk? La, abada. In ahrufu sab'ah amu impito bahasa sing Quran atawakan pito lahja. Ano tayo lahja ini? Dahan. Dahan. Ingka taon siyan. Yan ta kamo paman sin lahja. Long sin basang gali sin lahja ini. Kuhan. Uno ba ini? Uno ba nga galis? Accent lang niya. Accent. Dahan sin tao tapul bang magbisara rugaing. Di matukyukot-kot yung bisar. Dahan sin taulok do kaing. Biya magguyod madto. Aba. Bangisab taulukos do kaing. Ingan niya yan lahajat. Ingan niya lahja. Lahajat sin lugat tausog. Biad to rin siyamal. Biad to rin iyakan. Biad to rin kataan. Aw lahjat. Ambuk na yung bahasa. تمام؟ نعم. إن قراءات السبع إن أحرف السبعة dahan sin hantang sin paglapal sin amuin kabtangan. Muna unin makna sin ahruf. In ahruf jama' sin harf. In harf bang habahasa Arab Immakna niya tuod
الطرف والجانب. Higad, taraf, iban sin kid, janib. Bangkawiyanon sin Arab, harfus safina, in harf sin safina hatin yan higad, sin kappal. Harful jabal, unin hati sin harful jabal, higad sin bu, damun kid niya to. Amuanin original ma'na, sin kalima harf. Piyakay sin Quran, in kabtangan harf, in ma'na niya, higad. Suratul Hajj, ayat hangko tag-isa, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kula siyusulat, wa minan nasi, man ya'budu Allah ala harf. Aunday nga mga manusya, simusumba pa Allah ta'ala, ha-harf. Uninat sin harf, ay higad-higad. Amoy ninakam may Islam, yari lang tinakam may Islam, tibuok, na hindi siya, yung pag-akaman niya, hikad-hikad sadya. Ang pimpardakan ka to sinakam may Islam, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kafa. Wahay kamo mga bariman, sud kamo palawm sin Islam, bukon kamo hikad-hikad sadya. Hisin nagsumba patuhan hikad-hikad. Amin mga munafiq. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Bang siya datungan karayawan mahantap na. Di na magkaiba. Wayroon na kahinyol. Tummon-tummon na. Bang aun na alta niya, aun na usahon na kataan, doon na sadya ba. Wayroon na kaiba. Bang aun dumatong karayawan ding hakuwa, siya magting kumawas. Sabab siya yun hakuwa. Bang isa baon dumatong mudarat, maunin pagjihad, fi sabilillah, siya sabing panagnan, makita, dumakan magtoy, sabi yun na hikad. Put-puton niya, sadyang kabayaan niya. Bang yad to sara sintuhan, aon mag-atap iban sin napsun niya, natay maun. Bang sara sintuhan, di na mag-atap iban sin napsun niya, hibin niya na. Dihat tinhantang si mga manusya, ya'budullaha ala harf, si musumba, patuhan Rabbul Alamin, yung pagsumba nila, hahigad-higad. Naam. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Mang siya datungan karayawan, mahantap na. Wa in asabathu fitna. Mang siya dagpakan panandas, inqalaba ala wajhi. Kakitaan mo, mapinday na ay muka, mapinday kahalan. Mang paratungan panandas, di na makatayma. Mig. Di makadasyara sin Allah Ta'ala. Khasirad dunya wal akhirah. Nalusong na siya dunya, iban labi luba na hadlaw akhirah. Wa dhalika huwa al-khusranul mubin. Indamikyan yan, amunan in kalusungan, kalurian sa tarrang-tarrang. Amuyat tim ma'na sin harf. Bang haluga. Bang hamag na nahu, namun yung piyangadjiin yung harf. Taibun yung ma'na sin ahrufus sab'a. Unin ma'na niya. Yari kusyulan. Wa fil istilah, in technical meaning, biyutang sin mga ulama, al-ahrufus sab'ah, in 7 huruf sin Quran, 7 awjuhin fasihah min al-lughat wal qira'at. Siyana in 7 tibayhuan. 7 awjuh. 7 tibayhuan. 7 hantang. Fasihah. Tibayhuan. Fasihah. Masawa. Masawa. Nakaana to ni makna sin fasihah. Masawah matarrang. Minal lughat. Daing habahasa. Wal qiraat iban bassahan.
unzila alayha al-Quran na mo impiyaturun dain doon in Quran mahamulya. Wa'id. In ahrufu sab'a pituwasahan fasiha atawa pitu bahasa sin Arab. Pitu lugha, pitu bahasa, atawa pitu basahan fasiha matarrang. Pagpakayon sin Arab, piyaturun sin Quran bihan. Maghajat pa balikan? Balikan ko pala. In ahrufu sab'a ya shabab, pitu hantang basahan. Makata nyo rin insyaAllah ta'ala. Atawa pitu bahasa sin Arab fasiha, bahasa matarrang masawa, piyanaog din doon yung Quran mahamog niya. Muna. Unin dalil. In pagkabiyaksan, tambok na basahan Quran. Haunin unom. Kabiyaksan, tambok na. Ang kita magbasa, alhamdulillahi rabbil alamin. Ano lang may basahan dugain. Okay. Dumungog na kita hadalil. Nasabot na hadith. Dahin kan Umar ibn al-Khattab. In hadith, kaya riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim dahin kan Umar. Tumtuman yuhisiyo. Tumtuman yuhitanom siyaon. Si Umar, sumagawa bukon si Umar, Umar ibn al-Khattab. Min ini. Naam. Law sin Umar, sami'tu Hisham ibn Hakim. Diungog kulong ni hambuk adlaw Hisham ibn Hakim, sahaba. Isingan Hisham ibn Hakim. Yaqra'u surat al-Furqan. Namassalaw niya surat al-Furqan fi hayati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Fastama'tu liqira'atihi فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة. Pagtainghog ko lang na simbasahan ni Hisham ibn Hakim, Suratul Furqan imbiyasan niya, dugaing lang nimbasahan niya. Bahasa lang niya rugaing. At iniaon diungog sin Umar, basahan dugaing. Fakuntu usawiruhu fi salah. Fakidtu usawiruhu fi salah. Agon ko na siya dagtuon dahil para lang na nagsasambahayang. In Umar, na-memorize niya rin siya. Song ko na lang niya unuhon, dagtuon, bugto ni sambahayang dahil para lang na nagsasambahayang. Fatasabbartu hatta sallam. Siyabaran ko tudlong niya sa hingga siya nakasalam. Pagpuas niya lang niya si malam, labadtuhu biridai. Mga kato, giusmo ko na lang na magtuyo, kiular. Kari kahulong niya. Naung sin Umar. Iyan niya, man aqra'aka hadhihi surata allati sami'tuka taqra'. Isyo lang na nagpabasa kay mo basahan bihan. In ako lang niya piyabasa ako sin Rasul, duhaing bukumbi sin basahan mo yan. Isyo yung naghido kay mo. In aki sin Hisham ibn Hakim, aqra'aniha Rasulullah. Piyabasa ako lang na sin Rasul bihan. Nung sin Umar may talaw ning kakuduhay. Kani ka lang sin Umar, madto kita pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paparik sound temparakan. Iyan niya kadhabt, puting mulong. Bukumbihan yung basahan. Sabi ni Umar, mabuka siya. Kumangi yung Quran. Basahan sinang buki ang dugay, basahan niya ang dugay. Hiyanggaw siya, songlong na ito kita pa Rasul. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah. Di ako nalong niya sarta, tiutundan kumadto. Di natin papaho yun. Na, doon man sila hawnan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law na ya Rasulullah, di yung ugkulong na nagbasa surat al-Furqan ni Hisham, dugay lang na basahan niya. Ang sin Rasul, basaha ko doon. Nabiyasahan niya. Pagbasa sin Hisham ibn Hakim, ang sin Rasul kanya, hakadha nazalat, kathalika unzilat, bihan lang na timurun. I-approval. Iyan na isab siya sin Rasul, iqra ya Umar. Basa ko isab lang na ya Umar. Namasa sin Umar, pagbasa sin Umar, iyan na isab siya sin Rasulullah, kathalika unzilt, أو كذلك نزلت بهان ليسب كذلك أنزلت
Bihanday sablong niya piaturon. Correct day sablong ning kay mo. Ang pasilaiyan sin Rasulullah, inna hadzal Qur'ana nazala aw unzila ala sab'ati ahruf. Ingatan niyo, in Quran piaturun siya hapito huruf. Faqra'u ma tayassara min, basahan yung Quran diin-diin in kakausan ni wang man kamuri makakuha ding ha pito bahasa yan. Hawno takawa ka ni hadith ya Sheikh? Isyun na ran niya nag-discuss. Hisham isyo Ibn Hakim. طيب di lang ta kamo qissa hambuk pa hadith. Ini sabdain kan Ubay ibn Ka'ab. Yung kususula. In hadith ka riwayat sin Imam Muslim, law sin Ubay ibn Ka'ab, ampain Ubay hambuk qari, magbabasa. Kuntu fil masjid fadakhala rajulun yusalli faqara'a qira'atan ankartuha alayhi. Masjid ako lang ni hambuk adlaw. Aun long niya simud usog namas sa Quran basahan di kulong niya kaingatan. Wala akong kiamuhan. Kulong niya basahan kuan. Kabiaksan. Sa kaliaw niya simud hambuk. Faqara'a qira'atan siwa qira'ati sahibih. Namas sa long niya sura duhaing long niya simbasahan sinang kataw. Falamma qadayna as-salah, Usman kami long niya si Mambahayang, dakhalna jami'an ala Rasulillah, diya ko sila long niya karwa, matto kita pa Rasul sallallahu alaihi wa Usman kami long niya si Mambahayang, dakhalna jami'an ala Rasulillah, diya ko sila long niya karwa, matto kita pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pakulong niya iya ni Rasulullah, inna hadha qara'a qira'atan ankartuha alayhi. Ini long na ya Rasulullah, diungog ko nagbasa, duwain long niya basahan niya. Inhabuk isabi long niya simud, duwain isabi basahan niya. Iyaak sila karwa si Rasulullah. Amin duwayan. Iyabas. Pagbasa sinhambo. Naam. Fahassana an-nabiyyu qira'at. Okay lang si Rasul basahan. Basa ko isa. Basa sinhambo. Okay lang si Rasul. Hassana qira'atahum. Ini okay handa. Lang sin Ubay. Fasaqata fi nafsi min at-takdhib. Wala in kuntu fil jahiliyyah. Dia lang niya si Maybat. Timagbak pa pangatayan kin panghimuting. Siya nagduwarwa. Oo, ito, basami ni Reno. Naam, yalong niya ang simud, syaitan palong si pangatayan. Falamma ra'a Rasulullah ma qad ghashiyani daraba bi sadri. Daraba fi sadri. Pagkitalong niya kako si Rasul niya, aun hawal-hawal. Nagduwarwa na ako. Daraba fi sadri. Yalong niya, tiupak niya na mo indaghal ko yun. Pagtupak sin daghal niya, yung pakman sin Rasulin daghal sin Ubay, law niya fafirtu arakan, biyog na ka nakulong niya hulas. Biyog na sa nakulong niya sinabuhin, bang mga kataw mimbiya, tupak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anni anzuru ila Allah azza wa jalla farakan. Yalong ninjima tukato. Pag tupak sin Rasulullah sin daghal ko, biya kulong nakita intuhan. Farakan buka. Yang gawa ko lang. Na, yaon simud, bukul maraya. Subhanallah. Faqala li ya Ubay, yan ako lang niya ya Ubay, ursila ilayya an uqri al-Qur'ana ala haq. Diya ako lang niya sin Allah Ta'ala hipabasa yung Qur'an habaha sa hamli. Mahulilaw niya iyan ko na isa bin Jibril, نعم فرددت إليه أن هون على أمتي papabaitaan ko ng Allah Ta'ala at maulong siya umat warak ka nabi kagausan matawad din bang sa Arab diukutan na kulong niya mamasa harwa bahasa sambil lang niya piyang ayok kuhikato sambil tiyukot pahikato sambil lang niya mayroon pa mo imbasahan ito ita ang pakuiyan lang niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam ang palong niya email ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampunin umatku, ampunin umatku. Hadith siyo? Hadith
sin Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu. Nah, riwayat sin Imam Muslim. طيب. Atin niya taray nga hadith na wasa ko dua hadith. Sin in pitu basahan sin Quran thabita. Ma makna thabita? Pariks. Wayruun li'lian inhimutingun. Tamam? Thabatat thubutan qati'an sinamu in tatap wayruun bugto wayruun pagdua. Nah. In panasurain dun unin hakikat sin sab'at tao. Inutud siya. Ito bahasa. Ito dahan atau ben. Nag-ikhtilaf yung mga ulama kabtangan mahba. Katungod sin hakikat sin ahrufus sab'ah. Sumakawain tatay maun iban masuk dua madhab. Dua madhab halom sin kataan bisaranad dua madhabing tanog hatungod sin pagtafsir ng ulun hakikat sin ahrufus sab'ah. Muna madhab sin kamatauran in ahrufus sab'ah awjuhul khilaf. Jadi ko siya in panagnan nagkhilaf yung mga ulama bang unutudin hakikat sina ahrufus sab'ah. In kamatauran din ang mga ulama in agi nila. In pagyanon ahrufus sab'ah bukon pito bahasa. Sa law niya awjuhul khilaf. Tibayhuan sin khilaf sin pagbidda-bidda basahan. Kasabot alam sa ito. Dabiho. Dungdungin niyo maray. Inagisin kamatauran din ang mga ulama. In ahrufus sab'ah, bukon lang niya pito bahasa, Arab, bukon. Sa lang niya pito pagyan ni sab'ah, ahrufus sab'ah, pito tibayhuan, dahan, amuin nagkhilaf, dahan amuin aun khilaf hapagbasa sa Quran. Pito. Uling pito, khilaf. Ang khilaf niya mga pagbidda-bidda. Basahan halaw sa Quran. Yan yung pito siya po. Muna. Aun yan basahan khilaf. Al-ikhtilafu fi awzan al-asma. Mag-ikhtilaf, magtunga kani. Hapagbasasin hambuk isim aun waktu mufrad aun waktu aun basahan mahinang muthanna aun kaymanan basahan jama' yasin biyadin yasin ayat sin Allah Ta'ala walladhina hum liamanatihim unin na dito amanat jama' walladhina hum liamanatihim وعهدهم راعون أو بسهن مفرد بكون جمع والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون هاتين يا أوم يجي اختلافا هبسهن هتوجسن إن اسم يون بانس يا جمع أتوكل مفرد أبوكنا تلون نتبايهوان magsalisi atawakan magtunggakali atungod sin timbangan sin isim bang siya mufrad atawa jama' abuka ito tibaywa inhikarwa ikhtilafu tasrif al-af'al wa ma yusnadu ilay aw waktu magtunggakali hatasrifan sin fi'il iban sinamuin
bangunin sumandig kanya. Biasin biad din. Biasin ayat sin Allah Ta'ala. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا باعد فعل أمر دينها باعد يباعد باعد أو القراءة فعل ماض إن دين فعل أمر أو قراءة قالوا ربنا بعد بين أسفارنا تمام إن قراءة همبو أم إن قراءة نتو كون تسورين سورة سبع قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار لكل صبار شكور إنها قراءة باعد فعل أمر أو قراءة رغائي فعل ماض الله ربنا بعد بين أسفارنا بقول سباعد ولين كان له بعد أتني أنا أونم قد اختلاف تصريف سن أفعال إن همك ماضي إن همك أمر تمام نعم إن هكتو وجوه الإعراب تبيه أن سن إعراب أو baris kasra in hambuk baris depan atau mansub in hambuk marfu' biasin biad din biasin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد وننبر السنراء ولا يضار بفتح أو بسهن ولا يضار كاتب ولا شهيد مرفوع إن همبوك منصوب لا يضار إبنس لا يضار تمام نعم ini kaupat az-ziyadah wan naqs ganap ay paghilang pagganap ibang paghilang biasin ayat sin Allah Ta'ala وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى أو كيف قراءة ونئيج وما خلق وما والذكر والأنثى إن قراءة تقول بالدين وما خلق الذكر أو خلق وما خلق الذكر والأنثى كيف قراءة والذكر والأنثى أو النئيج نقصان إكابيلانات يا شيخ أو باتنا أو ينهي كلمة تقديم والتأخير مقاونا إن همبوك مقاهولي ياسين آيات سين الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق أو قراءة وجاءت سكرة الحق بالموت تقديم والتأخير وجاءت سكرة الموت بالحق أم قين قراءة وجاءت سكرة الموت بالحق أو قراءة وجاءت سكرة الحق بالموت تقديم والتأخير بلانا 5 بياسين آية همبوك فيقتلون ويقتلون كيف قراءة فيقتلون ويقتلون بلسكت تمام تقديم والتأخير انهكاؤنم القلب والإبدال في كلمة أخرى القلب pindahan in hambuk batang besin biadin besin ayat sin Allah Ta'ala وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما
قراءة ننشزها. كيف القراءة؟ وانظر إلى العظام كيف ننشرها. وقلنا ننشزها. Uling kapindahan, inzay na hinang uno, na hinang ra. Naam. Inhikapitu al-ikhtilaf, ikhtilaful lugat. Pag bidda halahja, haak sinadahan, aw niyan maluoy, aw makwan, sambuk da. Biasin mga kalima, aw imala. Ingkato, hal ata. In kaybanan, hal ate alal insani ate Musa. In kanila, Musa. Musa. In kato. Tamam? Naam. Namaya na sintaw luok, iban sintaw tapul di, magkudanin, dahan. Naam. Bihan na siyanin hantangan niya. Langsing mga ulama, impitu, aujuhu, al-ikhtilaf, amo impitong kakinis, pag tungga kaliha, pagbasa sin Quran, amo yung tulong ni maksud sin ahrufus sab'a. Amo impito ini. Napal niwang pilang taon? Taqdim at ta'khir, ziyadatu wan naqs, القلب والإبدال، اختلاف اللغات، اختلاف في أوزان الأسماء، اختلاف في تصريف الأفعال، وجوه الإعراب. بيتو أموات لون مقصود سن أحرف السبعة. لون سن كيبنا مع علماء بكون لون يا ميدو إن بقيان لون أحرف السبعة سبعة لغات بيتو تود بحث عرب بيتو بحث سن عرب إن عرب متود ترايب تمام متود ترايب سن عرب إن بيتو لون يا ترايب سن عرب بنس عرب أمونا سلين قريش إن هذيل إن تميم إن أزد إن ربيعة إن هوازن إبن سن سعد بن بكر بلين تود نلا إن قريش إن هذيل إن تميم إن أزد ربيعة هوازن إن سعد ابن بكر. نعم Pito. In Quran, ni maog siya halo kasing Quraysh. Arab daw ang katana. Ay kung magtali lang mo ng bukyaw, European, American, Arab na katan. Biasin na hindi ka to. Lugos, luok, patikol, bihaini. In sila'y sabuno. Quraysh, Hudayl, Tamim, Azd, Rabi'ah, Hawazin, Sa'ad ibn Bakr. In Quran, ni maog haluga sin uno. Sin Quraysh. Nahauno na, in unom, bahasa kayo na. Bang siya Quraysh na. Ba't pito yung taon? Yan nakatan halom sin Quran. Aun mga kabtangan dahin doon, bukun siya habahasa sin Quraysh, habahasa sin Tamim. Aun dahin doon habahasa sin Azd. Aun dahin doon habahasa sin Sa'ad ibn Bakr. Sa in kamaumuhan sin ha Quran, bang mag-ikhtilafin Quraysh iban sin Hawazin, hisim paunahon. Quraysh. Biasin mga kalima istaftaha, nabukunin katan mag-uusalin sin kalima istaftaha. Mataud halom sin Quran. Na, in kahasilan niya, in Quran namun niya rikato tanyo bihaon, yan na rin doon in ahrufus sab'a katan, sumagawa in kamatauran dahin doon, bahasa sin Quraysh. Amuyad ito yung kahimut-mutan hatungod sin parakala sinamuin ahrufus sab'a insyaallah ta'ala inyo kalupahi in ahrufus sab'a bukun qiraatis sab'a kamatauran na in pangannalan qiraatis sab'a amunan ahrufus sab'a dugaing in qiraatis sab'a hulihanna napaun out sinamuin nabaktul sin imam ibn Mujahid ngan niya haulihan na. Ampain ini hazaman pasin
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.